تماشاوان هجا جاره که دین خیراتن برنامه کرد ویزیون یا دنگ امریکا ما به هفتیجه چندین راپور بوه آماده کریه تماشاوان دلال دنباش نزدیکی 2 هفته که اپراسیون ترکیه لدیجی افرینه دست بکریه و هزین ترک کومن سرهلدان سوری هم جه ارده و هم جه اسمانه ایرشین خود دومینن و هزین YPG و هزین پرستان خسری جی بروانی لوان ایرش دکن. آلیه ترکیه دبیجه که اول ارده پشکتیرن گرینگ دست دکن. ل YPG و یک رد دیگه دبیجه حتی نه ترک نکارینه پیشتا بهاتنه. کرد ارتش ترکیه توانبار دکن که لهمبر سرنکتنا لشکری او سیویلایان دکن آرمانج و گله کس بنا قربانی وان ایریشان و به هزاران کسی کوچبر بونه. چاودری سوریه جبو مافی مربان رادگینه کو جو 20 مهور و 67 حملاتیان سوری هاتنه کشتن کو او کرد عرب و ارمنی نه. چاودری سوری در زانین کو 20 جوان کسان زاروک 12 جنن کو هنگ جوان لهرمن دینین سوریه خاص پارتبون افرینه. چاودری سوریه جبو مافی مربان هشیاری دیده کو هجمارا کشتنا سیویلان دکار زدتر به جبر کو هزن ترک هم به آبتن روکتان هم جب ایریشن اسپانی بردوام سیویلا دکن آرمانج. ایریشن ارتشا ترکیه لسر افرینه هیم بردامه و نوچگی هانا دنگ امریکا نوروز راشو لسر وان ایریشن هفت پیوینی که لگل یک جه فرماندار بلند YPG لافرینه عبدو چیلو را بگانیه بریز چیلو ده هفت پیوین خواده بحثا روشا وی شریده که نهاد سری دا برخودانا گدروژه یکمین دا دهندری کانتون افرینه دا گو دست بگیریه جرا یکمین د دیروکی کردستان دای لهمبر دولتی کی وک دولت ترکی فاشیست به همو تکنیک امخا به سر وا گلی دا و اف گل حتی روجا ایرو روجا 11 مین بر خود ده جه کی پیروزیه به سر خو اف سرکفتنی کی مزنه د جهان دا و همی جهان نها گو به دنگ اوجی د به دوست و آلیکاریا دولت ترکیه به سر گل افرین همو تکنیک گو کار آنیه همی سلاحین گود دستی ویدا و همی دنیای گوجه را پشگیری کریه جبو هریشین گونال سر کانتون افرین دکی 1 متر دهن دبر دا شرین پر دجوار قومین بطیبتی شرکی گران لگند حمام انجام دایبو و بریس چیلو ده هفت پیوین خواده بطیبتی بال کشان لسر وی گندی براستی چالاکیا فرماندارا ما اویسا بو میناک جوا ویه گو دخوازن دجمانتیا گلی کرد بکن دوندوری افرینه دا میناکا برخودانیا جنا کرد چاوا آرینا امیرکان دو کوبانیه دا اف نابو دنگی جنا کرد دنیا دا و دان اسکرین حوالا اویسا جی دوندوری و برخودانیا سردمی دا دوندوری کانتون افرینه دا اف دانیشاندان چتین دولت ترکیه براستی جی گلک تکنیک پیشکتی لسر حمام پیکانی به دست خدا و هم آلیکاریا بالافرین شرق یه دولت ترکیه هر وها بریز چیلو بحثا روشا دورین دینجی کر و بال کشان سر تکوشینا YPG روش دورین در بلکی وینجی دشوپینن درن دبینن همی دور نها دبن دنتما حوالا دای وکی ما دست بکی جی گود بلکی هن جیانا او پیش کتن لبراستی جی پیش کتن وان بوی بلا سری وان نکانن شون دا وگرن حوالا در دوری وان گرتیه و نکانن جی پیش داورن نه اف نت معنی گو پشتی 11 روز افقا تکنیک انگل سر حوالین ما دهات شغلاندن سر گلی سیویل دهات شغلاندن یک تپه یانجی دوره که پیش دهاتیه او نه پیش کتنه بلا اف تکنیک وصل سری کدری باتا شغلاندن و دولت بستاندانه نه تنی افرین بستاندان اف تکنیک گو سانها تی شغلاندن بلا لسر سوره گیشتی بشغلاندا اف برخودانی ندهات کرن ده داوی آخافتنا خواده فرماندار بلند که YPG بحثا گرنگی و برخودانا افرینه کر و نکوی هندوری کانتونه ده در دوری سینورین افرین داوی کرنا حکومت AKP و سوز دادن گلی خواه و حتی داوی جی برخودانا افرینه اما هین گورتر بکن هین مستر بکن دنگ و ناف و برخودانا افرینه به جهانی بدن ناس کنن گو گلی کرد هندوری افرینه دا چیه YPG چیه فکر و فلسفه تا گو مجربرتی خاگرتی به دنیا بدن ناس کرن هاو ایرادا گو ای مجگل خوا مجربرتی خاگرتیه اما به دنیا بدن ناس کرن گو اف گلی کرد هندوری افرینه دا جبو برخودانی جبو پاراستنا خوا هر توم آماده دوه پیونا تایبت ده هفسر که بری پیده صالح مسلم لسر روش افرینه برسبا پرسن دنگ امریکا دا
راست ایریش 12 روز نسکنینه ایریش آسمانی و لسر روی عرضه به توپ و تانکان و روزی با کوونزان موشک گاویت نندری عفرینه 12 بریندار هنه و برینداران جی زاروکن جنن ظلام بعمر مزنن 7 سالی نه 10 سالی نه يعني عفرين قشكي تبع ده هدفه چه بنده خود بن چه بازار خود بن الجندرسي بهوبيتي دمشق بالبلي وها للراجو وها يعني ريش عزباني بجاي قال لك ريش دجوار هنا لسر عرضه پر نکنم به پیش کردن اما جور داشتی به وجدان به او ناسکن یعنی لید دیدنم يعني دجمانيا كينا كخوابينه كوبادرشه نرين ما داجي تابي و ایریشاجی برداومی ایریش داعش چاور داره دینش کستن هیروگش که کنگونه چونه و داره و کناتن جنه لشکری ترک بتنه نه ارتش ترک بتنه و کوجی بلکه دراغاندن دی 4-5 اتوبوس کو بریگش که داعش یکوج راق درکتی جدیر درکتی جموسل درکتی گیبر جنوبا کوما سر دکرن و اونا نها پیشنگیج ارتش ترک را دکنن ج هفت آلیان دا ایریشی و داره کرن و کندزانن جالی که آلی پستال جندوی بلبلیان جیلی راجوی جیلی داره دینا جندریسی یعنی جحر ایلی دا ایریشی خوانا و ایریشا جی حتی میداوی بردوام تگو به کنداری ایریش افرینه دکن گلو ارمانجا ترکیه چیه که به گوتنات وها ایریش دکن یعنی ترکیه دخوازه به ایریشن وها تایبتی سر سیویلین کنه یتبن یک بیشی دبیجن نها یک دو یتبن یک بی بالکشان کو او گلک به فکاره لسر روشا سیویلین افرینه بلجه یونسکو و سازین وهاجی بالکشان دبن یعنی چما Arman çiye ko bu sivilten Armanç kırdı. Beguman Arman cevana erasti çiye am sadisat nazanan le am tahmin dikin. Do Armanca xwana yak barigish ki toldan Daesh kuldar edinş kasti plan xwa naçuna seri yani le kovan le seri kane le raqa le mumje kul kedare bu ona gish ki tam daha teşkenandın Daesh. نهاد خواست طول داعش هلده جوالی کیدا جوالی دین داجی و کومن بوار خواست خودی کریج دست که آلوزه سوریه دا هانا کوکش که کوم کربون آرین بون کربون ادلبه ایرود خواسته گوردن دموگرافیک چه بکه و کسانا وینه لعفرینه بجیو که یعنی ایکوش چیچانه آنی ایکوش اویگور آنی ایکوش ترکمنستانه آنی و هندری خواه و او کسان هانا کو جهندری سوریه آلیگر خوانا جهامس شامش هماگش کی کم کردن شخو اشکارجی دبیجه یعنی دبیجه 3 میلیونی پنابر لجمع از که بونن چاپ کنن ایونا جیگش کی خواهد شهر باکه عفرینه که بخواهد دو داره که دو آرمانچه یعنی دو برجامندی خاطر دارن بریگش کی خواهد خلاص که جدید و کنزار ناشر لد دبیجه دبی لا وسا خویای گلی عفرینه جه همبر و پلانه یانجی و نرینه گلک نرازیه آگاهیان کو ام وردگرن تبی اوقاس ایریش گل جعفرینه در ناکه دیسا لگور راگاهندن کاربدستان ترکیه وسا خویایی که آماده کاری هبول سرسینور کو گل عفرینه هر بر به ترکیه و او کامپ یعنی آماده کاری کامپ هبوله تشته کو ام دبیرن گل جعفرینه در ناکه او تشت راست گلو بله راسته یعنی گل عفرینه آماده کاری خود کرنش برای دادم حساب ایریش کواد کرن عفرینه جوا کنزن جور 5 سالان رو دبن چنبرته راسته شهر لدر دوره دبو کسی کلوه داره گلی که عفرینه خبری خستن کری جالی بروانی دانی جالی هزن یعنی یکینه پاراستنه گل یکینه پاراستنه جنه حتی نه عفرین د پاراستن در عفرین داشی گلک کسی دینا کو پنابر ویج در دین هاتی همش حلباتیش حمص هاتی هم بحث دور 4000 انسان دکنه کج در هاتی کتی عفرینه ایوانا گشت آماده کاری خود کردن یعنی کو به ایریشه بده یعنی جی بیتر دکی کدا هرنه یعنی دکی در کونه که در هر نه ترکیه خراب تره هر نه جدین این خراب تره
آچه دبه برا قام دکه مرونه که ماه برا بشارف برسر عردی ماه و کسی کنها عفرینه د پاریز انجی کشکی جوانن عفرینه نه جنن عفرینه نه پورتن عفرینه نه کچن عفرینه نه جزانن یعنی تجربه خواجی هنه دشارده 4-5 سال نه بوی هاوی خود پاریز نه گلی خواجی پاریز نه بگمان نیتی کسی که در که بجوه درجی تنه نه بگمان یعنی که بلکه یعنی 4-5 هزار انسان بحث کرن نتوانی کویجی دوگو گالی حلبه داری چونه وانا جی پر بله گل حلبه کلوه داره بون و حتی آنها جی کسی که شهید کتی کسی که بریندار بوی زارو کن آوان یعنی پر خواهش که سویلن و سویل جی ایهانو که پر جدار دین هاتی پناور هاتی یعنی دو مالبات بون یک لجندرسی بو یک لیدین بو جدل به هاتو بون هنک جی ارمانی بون و کسی آنها که حتی آنها کریج نیویزه تجیگش که پناور کشدار با هاتی نه یعنی جداگونه ناکه که گلی عفرینه خواجی برخواده ده و حتی پنابر کواتی اندر عفرینه اوجی برخواده ده داخویانین لدجی شهر عفرینه دبه سدما گرتده و داویه 11 بجیشکن ریوبرا یکیتی و بجیشکن ترکیه جبر که لدجی شهر داخویانی که وشاندن هاتن بنچاف کرن و دولت ترکیه و جبو پروپاگاندا ترور تامارده که هلوستا لدجی شهر عفرینه دبر اگرا گرتنان دروژا 11 آ اپراسیون عفرینه دا لترکیه 11 دکتورین که اندام یکیتیا دکتورانن به هجتا کل دجی شهر داخویانی دانه هاتم بنچاف کرن دکتوران هفته بوری به داخویانی اکرا گهاندبون که شهر دبه سدما نخوشیا دناو جواکه ده و آگرینگ جیان امروانه لی ev daxuyanî ji aliyê hikûmetê hat şermezar kirin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di gelek kotarên xwe da doktoran rexne kir û got ew ji terorîstan hez dikin ne ji aştiyê. Wezareta Karê Navxwe di heqê 11 doktoran da lêpirsîn dabû dest pê kirin û li 8 bajaran doktor hatin girtin bi hiceta ku propagandaya rêxistina terorê dikin. Bi sedan mirov jiyana xwe ji destan û bi hezaran mirov birîndarin niha. Yek ji wan doktoran Şehmusko Kalpek û ew endamê navenda yekîtiya doktoran e ûl Amedê dişî. Serokê yekîtiya doktoran ê Şaxa Amedê Mihemed Şerîf Demîr ji bo dengê Amerîkayê axivî û got erka doktora ew e ku mirovan baş bikin û ji bo ku ew bijîn hewil bidin. Ya xerîb ew e ku doktorek piştgiriya şer bike ne ku li dijî şerdaxuyanî bide. Serokê Komela Mafê Mirovan Racî Bilîcî jî digel rêxistinên sivîl çû serdana odaya bijîşkan. Pirêz Bilîcî destnîşan kir daxuyaniya rêxistinên sivîl li dijî şer divê çarçoveya azadiya ramanê da benîrxandin û tu kes ji ber hizr û nêrînên xwe neyê cesa kirin. Herkes çid fikri, çid xwaze, gere fikru ramanı vatı ve eşgere ki servan azat zori çe neve. Ev net işki rast yani çid ve brave vatı kuteda şiddet neve, basa şiddet nake, davetiya şiddet nake. فکر خو اشکره بکه گره نقده خیوه ایرو جالی دنیا و روزا یکی آشار افرینی دا سرکوزیر ترکیه بینالی یلدرم برای ببره روزنامه و تلویزیون را جوینک چکر بو و هشیاری کش 15 خالان پیک دهات راگهاند بو لگوری وی دمک روزنامه وانک راپورتان چید که لگوری 15 خالان تبگره اپراسیون افرینی وکا ارک نتوی بناو بکه هروسا همی آگاهی انجیل گوری زانیرین کد جالی دولتین تین راگهاندن آماده بکه هروسا دوی به راگهاندن که اپراسیون لسر تروریستان تیچه کرن نل سر سویلان روزنامه وان کرد گلیستان قربان و حقی باوخانشی بحثا زختن سر روزنامه گریه دکن و پشت اپراسیون افرینه روزنامه گریه چوال ترکیه چه بیه هزرین خو پاروت کن دبینه تلویزیون ترکیه و یک دنگی یک دیمنک و یک نرخاندنک ام دبینه درباره اپراسیون افرینه ده افته چواته افجته واتیا کو کسین کل همبری اپراسیون داخوینه که بده کسین کل همبری اپراسیون نرخاندنه که و رخنه که بکه جهالی حکومت و هدف نشاندان چاپمنیه هی یا حوزجی بی یکسر اوی اریکر گفتم بره خود او اکران داخویایی دیمان داخویایی پیشکش کردن یکسر لگوری سیاست ایرش آداگر کردن افرین خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد جبو چاپمنیه تو تشتکی نه دلالت
جوینا جبو چاره سرکرنا پرزگرکن سوری ایوارا سیشم داوی بو و بریارا نویساندنا قانون و بنگهین ها داین ده جوینا سوچی ده زیده تر 1000 دلگاسیون آماده بون هر وها چندین گروبین اپوزیسیون جوین بویکوت کرد. جوینا سوچی به میوانداری روسیا روژا سیشم کومبو آلی روسیا برای و جوین داخواست دکه کو چاره سری یک سیاسی جبو آلوزیا سوریه ببینه. جوین با آخافتن وزیر در روسیا لاوروف دست بکر. لآلیان دین چندین گروبین اپوزیسیون سوری دیار کردن که او و جوین بویکوت دکن او بجدار نابن. جا اپوزیسیون سوری احمد تومه دبیجه او خیار شکستی بونه. شان دا اپوزیسیونا سوریج بو چارەسەریەک سەرفراز و پێواژووەک ئاشتیانەش بوو دەربازبوونا بەر بە دیموکراسی و بهیوی هاتینە vê derê lê em xeyal şikestî bûyn ji ber ku çi sûz nehatine bicih anîn bombebaran nerawistiyaya ala Sûrî û dirûşmeyên wan cihê xwe girtine ji ber vê yekê em dibin ala hikûmeta Sûriyê da beşdarî civîna sûcî nabîn û em ê vegerîn Enqerê. Di civînê de biryara nivîsandina destûra bingehîn hat dayîn. نونر تایبەتی نەتەوەن یەکگرتی بۆ سووریە ستەڤن دەمیستۆرا ji di axaftina xwe de balkêşan li ser nivîsandina destûra bingehîn. Ew kesên beşdarî vê civînê bûn biryardan komîsyonekê ji bo nivîsîna destûra bingehîn ava bikin. Demîstûra piştî civîna Sûçî pirsên çapemeniyê bersivan û dibêje ji bo nivîsandina destûra bingehîn 45 kes yê bê hilbijartin û di civîna Cinevê de ev naviye bê diyar kirin. Her wiha wî got nûnerên aliyên grûpên beşdarê civîna Sûçî nebîn je yê divê komîsyonê de cih bigirin. Li aliyên din civîna Sûçî di Parlamento Fransa de ji bawetek sereke bû û wezîrê dervê Fransa diyar kir ku cihê çareserkirina pirsgirêkên Sûrî ne Sûçî ye. Ev krîza han wê bi piştgiriya netewên yekgirtî li Cinevê bê çareserkirin ne li Sûçî. Şerê giraniyê Sûriye ve 7 sala berdewam e û niha aliyên şer dikin dixwazin ber bi dawiyê ve biçin û çareseriyek siyasî bibînin. Lê rastiyên şerê dijwar li Sûriye bandora xwe daniye li ser maseyê çareserkirina pirsgirekan. Her wiha gelek alî ji bihêvîne ku encamek mayînde ji vê civînê derbikeve. Serokê Amerîka Donald Trump şeva sêşemê gotara salaneya ser rewşa yekîtiyê pêşkêş kir û tê de berfirehî ser mijarên navxweyî û derveyî peyivî. Mr. Speaker, the President of the United States. Serokê Amerîka Donald Trump daxwaza yekrêziya her du aliyên siyasî di pirsên aborî û siyaseta derveya Amerîka kir li dema pêşkêşkirina yekem gotara salane li ser rewşa welat. Serok Trump tekes li ser bihayên hevbeşên tevaya Amerîkiyan kir û got em daxwazê ji tevaya aliyandikî nakokiyên xwe dûr bêxin û yeketiya xwe biparêzin da xelek bizanin em ê hatîne helbijartin bo xizmetkirinê. Me hemûyan yek welatê hevbeş heye, yek dil, heman çarenivîs û yek alaya Amerîkaya mezin heye. Gotara Serok Trump hember endamên demokrat û komariyên Kongresî û endamên rêveberiya Amerîka û dadgeha bilind pir bihîvî bû. Çi dem ji niha baştir nebûye xelek di navxewna Amerîka da bijîtin bo her welatiyekî li her cihekî hebitin yan ji kî ve hatibitin. Eger te bawerî bi xwe hebitin û bawerî bi Amerîka hebitin û tu ji dil kar bikî, tu dikarî bibî her tiştek û her daxwazekî bi cih bînî. Serok Trump sengê xiste ser yek ji pirsên here giringên welat û got komarî û demokrat ve bigehna rêkeftineke li ser qanûnên kocberiyê bi darêjtina bernivîsa qanûnekê her du alî pêrazî bibin. Li gora danûstandinan me daxwaz ji Kongrîsê kir bernivîsa qanûnekê darêjin her du alî li ser qayîl bin û ne hemû daxwazên komariyan û ne hemû daxwazên demokratan wê bê nebicih kirin. Beşeka mezin ya 8 deqîqeyên gotara salaneya Serok Donald Trump li ser siyaseta derve û gefên bi ser parastina Amerîka û ji wana gefên rêxistiyên terorîst bû. Ez serbilindim bide me zanîn hevpeymaniya dijî Daişê nêzîkî 100 ji sedê ji xaka Iraq û Sûriya ji wan paqij kiriye. Derbarê siyaseta derve Serok Trump sûz da xurtir hember gefên Kuriya Bakur û Îranê rapestir. Ez daxwazê ji Kongresê dikim çareseriya kêmasiyên sereke bikin di rêketina navokî digel Îranê de û xurtir serederiyê digel Kuriya Bakur bikin. Gotar û sûzên Serok Trump zor hîviyan li cem demokratan bi xwe ve nagirin.
پشتی یک سال جه دستحالاتکا پر بکیشه و آلوزی. It would be easy to dismiss. دیبساناهی به توایا پرزگریکین سال آبوری رد بکی. نبتنه آلوزیه آلیگیری دهاتا کرن. لیش هنده جی مزنتره. افره و بریا قانون مد پارزی دکه آرمانج. او جیریه بچاوکی دی دبینن. به دولمندیاتا و هجمارا پشتگیرن تدبینن. من حسب بهیوی بونا کام مازن کر. جبرکو سروکی دمکا زور ترخان کر. بو سوزن پیچ و والا. و رازی کرن و پشگیری کرن آگوتارا کان حزی و جگ جدا کرنه. یکم سالا سروک دونالد ترامپ لکوچ کاسپی پر با آستنگ بو. هرج پرسا دسته وردانا روسیا ده هل بجار تنان دا و پرسا کجبریه و زیدبونا هست نجات پرستیه حتی سیاستا دروی امریکا. را پرسی دیار دکر ریجا پشتگیریا سروک دونالد ترامپ لنزمترین آسته که بتنه سهون نه صده جتوایا امریکیان پشتگیریاوی دکن. خالد فتاح دنگ امریکا. مالباتێک سووری کو ji ber şerê navxweyî Belatê xwe berdabûn, niha li eyaleta Maryland ya Amerîka dijîn û hewl didin ku bi reka Sîryana kafe û galeriya hunerî çanda xwe biparêzin û piştgiriya hunermendên li Sûriyê bikin. سریانا به سه پیالên سیرامîk dest pê kir ku li ser her yekê ji wan beşeka helbesteka bi hunera nivîsîna desta erebî heye. ئەو gelek ciwan e. Ez jî hez dikim navê wê Şam e. Şam an ku Dîmeşq ew her wiha navê kiça min e. Xeldûn Lgatîf piyal li ser internetê dît. Min got kê ev çêkirîne. Ez lê geriyam û ez gihiştim vê kompanyaya mezin ku pîşeyên destiyên Sûriye çê dike. Wiha bîrokeya wergirtina kelûpelên bi dest çêkiriyên keleporî derket holê. Min xwest ji Amerîka ra rûyê dinyê Sûriyê nîşan bidem. Tiştek ku ew di nav nûçeyan da nabînin. Xeldûn di sala 2015 de hate Amerîka û birayî wî Macid berî wî bi çend salan hatibû. Meha berçeleya borî wan bi hevra pêşangeha Sîryana vekir di vê avahiya sed sala hejdan de li bajarê Elliot ku ew dibêjin wek bajarê wan Swêda ye li Sûriyê. Gary captures the main heritage industries of Syria. پیشانگه پیشین کلپوریین سرکه لسوریه و تحوینه. جموزاییکی بگیره تایم بجوهران خمبلاندی و هر وها حریر و برهمین هناندین دیمشقه. او همی دو کلتورا مدانه. اون ونرتیا نفشه پیشسازن دستین ین مزندکن. الغطریف دبیجه پیشانگه دو ارک هنه. خدمتا کلپوری و پشتگیریا پیشسازان بریا دابین کرنا بازار جبو برهمین وان. Artisans work in the tourism industry mainly. پیشساز دوار گشتیاری دا کار دکن و به نبونا گشتیاران را بدوین جانوان پکناین. اف یک جسادمان بو کو خلق جوالات برون لگل شر هی لور. نها هر دو برا هول ددن کلتورا سوری هین برفرهتر پیشکش بکن. وان خوارن لور زیده کر. قهوه کلاسیکی سوری لسر قوما گرم تکلاندن. هفجینا ماجد، رشا عبید، قهوه بریو دبلور. همی ماده به دستان چه بونه؟ شوه چه کرنا قهوه رسانه. همی کارمند معلومات بخه جنین پنابرین سورینه. و از حول ددم وان فریوی کاری بکم. بیروکه مالباتا الغطریفا گهاندنا پیامکا جیاواز لدور سوریه بو امریکا وندا نبویه. دما از لدور سوریه مجول دبم شرط تبیرامه. لدما تیمه ور همو کلتورین جوان دبینم براستی تشتکی بالکشه. از جوان تشتین نرختار و مطبخ رسان حز دکم و هر وساکارین هنری و پیشسازی دست پر جوانه. مالباتا الغطریف پلان دیکه کار برفرهتر بکه بریا پشتگیریا فروشگهین وها لامریکا و سوریه دا کو آلیکاریا پیشساز و پنابران بکه. د سرانسر جهان ده پرسگرکن قوم باندرو خوا پرتر سر درونی و زاروگا چتکه گوره نتوین یگرتی ده جهان ده به میلیونان زاروگ ده روشک خراب ده بنده پیش رو جخوانه نتوین یگرتی تخمین دکاکو 48 میلیون زاروکین جهانی راستی کاریگریا شر و تندوتی جیان دبن لیوانا پلانک دارشتیا جبو آلیکاریا آوا کرنا پاشا روژا وان زاروکان
لو ما یونیسف داخواست خوا پیشکش دکد او د داخواست کردن 3.6 میلیارد دلار بد بو چارەسەرکردنا ڕەوشên ئالۆز و قەیرانان لە 51 وڵاتان و بەرسیڤدانا پێویستیان ku یونیسف dixwazet بۆ 82 میلیۆن کەسان di navda 48 میلیۆن zarok berdest biket. شەڕێن درێژدەمێن لە ڕۆژهڵاتە ناوین و ئەفریقا بوونە سەدەما کوپڕانیە وان زارۆکان پێتیڤ بە ئالیکاریان هەبە. و ئەvە diçe seranserî cîhanê qeyran û aloziyên herî zêde koçberên Sûrî digire xwe ku li welatê cîran dijîn û piştî hingê jî qeyranên Sûriyê bixwe û Yemenê û gelekên din. Pirzgirêk mezintir dibe dema ku saziyên alîkariya perwerde û saxlamiya zarokan dikin dibine armanca şer û bihevçonan. مخابن تشتی ام دبینین گرگ نویا ایریشانه لسر خاندنگهان نخوشخانهان و بنگهن ساخلمیه بگشتی لسر دمو دزگهن آوه او یک نابه بیت قبول کرن قد نای پجراندن که ایریشی سرجهن زاروکان بیت کرن نای قبول کرن که زاروک بینه چکدار کرن و چه نابد که دوان روشان دا زاروک بین بنچاف کرن و اواجی روته کرن و رواله که جهه دلگرانیه سودانا باشوور êka ji wan welatan ku zarok ji her cihekî dîpitir bûne qurbanî û kar bi dest dibêjin ew karî dikin da ku nifşekê zarokan ji şerran biparêzin. Niha em li başûrê Sudanê kar dikin ji bo derxistina zarokan ji nav milîtanan li devera yan biyo. Em hêvî dikin li wêrê 580 zarokan ji nav milîtanan derbêxîn û vegerînin xwendingeha. Piştra em biçîne Bakurê Sudanê û em hêvî dikin li deverên nêvbera Bakur û Başûrda 400 zarokan ji nav milîtanan derbêxîn. Me şiyan heye zarokan vegerînin ku di nav civakê da biguncîn û wan vegerînin nav xwendingehan û bibne berhemhêner di nav civakên xwe da. Kar bi destên netewê nêgirtî dibêjin hinek ji wî parê alîkariyê wê bê terxankirin ji bo vegerandina 25 milyon zarokan bo nav jorên xwendinê ku şeran ew ji xwendinê bêbeher kirine. Hûn ji bo nûçeya pêzanîn û şahî diçin ku dengê Amerîka em li cihê bûyerê ne nûçeyên giring ji bo we dişopînin. Bi YouTube û Facebook û Twitter'a xwe ya Kirmancî û Soranî. برنامه سیاسی، هنری و روناکبیری برنامه کرد کنکشن د NRT TV ده دکارن ل تلویزیون و رادیو پشکا کردیا دنگ امریکا بشوپینن و گهداری بکن. همی پلتفرم میدیایی پشکا کردیا دنگ امریکا د خدمت و دانه و جیک راست هل بجارتیه. دنگ امریکا جدره هری باور پیکری. لکورنر دبیجن کو 20 جسده نخوشن که د اپراسیون لسر زکوان ده هاتنه کرن روبوریه هین جورین ایشان دبن. تکنیک که نو لب دانمارکا ته پیشوی برنکو ایشه پسکولیکن هی راست راست درخینه. جهاز بناوی لبرد که اینو جبیر دکین آلاوه که نو ابو بکارینانا پیوان نشترگریه دمکی دا کو پرزگریک هبیتن. هر تم پشتی نشترگریه دوی بچی قاوشه و بریکو پیکی چافدریه نخوش بکی. دمک دست نشانکری دا کو 12 دمجمیر دکون دناوبره ده. هلبت دوی دمه ده تنه چاودریه هن خالن تایبت دیکی دا کو بزانی روشا نخوش چاوایه. جبرویه که دوی گلک بیوانن دن دوی ناوبره دا پیک بین. لکولیوان به صدام پیزانینان دربار آلت جدا کم دکن و دو سیستما پیوان دا دادنن. هند بنو لیدنیرن دماکو تشتک هات بجبیر کرن. وک نمونه بیجم نخوشک هیا روشاوی حتی نیورو گلک باش بو و پشتی 12 دمجمیران لیدنری هر تشت باش خویا دکه. لی پشت را دیار دبه دمجمیره که دا آستا پیوانا نباش و گلک نظم بویه. او آستی نظم دی به سدما پرسگریکن رها دل یان پرسگریکن دن. اف آلاوه نوی پیوانه جه آلاوه دن ین آگهداری جدایه. لی او دیسان گلک جیره و زو هجداریه ده دماکو پرزگریک هبید. به وی آوایی مدید کو ام دشین پیکاتین گرینگتر پیدا بکین جه چاره سریت برینهو اوه هیویه دادت مکو ده پاشه روژه ده ام بکارین ریل بر حالتین گلک مترسیدارو ین مرنه بگرین. تیما نجداران دبیجه او بهیوینه که حتی 5 سالین دی اف آلاوه پیوانه بکویت بازاری. او ده ارزانتر بیتن دوار مزاختن نوجداریه دا بو آگهداریم پیش وقت دما پرزگریک که جدی هبه. تماشاون جام هاتی داویا برنامه و هفته حتی هفته برنامه پیش آمده ببینن خیر و خوشیده. دم باش.